Ole August ni li sang ni som ni paru kania Mipui Au Aw lo ngai thaliang pu editor I channel kal tlangin kalo au chuak ve tiang kan sarkar thar hmalak na hi kunna thoktu te tan ko la eng ta etia a hi pa kan soilain mangan na lian tak kan nei thin hi asut kian dan min ngai to sak turin I channel kal tlangin kan pu te ka ngen halani abik takin so thing ching tu te a har sa te te kan tama kan shalna man sumam sa ti ni si tun thlenga kan la dong lo hi kan mangang hle to ni a then chuan lo fa abain kan ruaya sum kan don mai lo awangin apungomin pol sum te kan puk le a hlok na zong zong apunga kanin pe thei mai do na lom le halaya poisa don ngal te hi a lomom bi ka chin o khonga in kan ho tu ten min lo ngai sak ve do te se kan manga ang to e mai ming mo na pa mizo te hi ramshoi tu tur du tui lo kan tam lai kha chuan congress le MNF kan thlan chok vel mai mai thin tu na chuan du tui kan thahnem ta zo ka chu wangin sarkar ma sa pani te kan hnol thei ta a ma so na ro pui ta ka ni ya a lomom hle lalram nga ka pu editor I channel kal tlang hian thu toi te kalo chwa ve le mai teang chu hriat thiam tumin an be ngai lo nge hriat thiam an tum lo zok ti hi mole state kumsom li lai kan lo ni ve taring mai kumsom ni pan hi chung congress party le kumsom pasari chung MNF ten AOB cho theory bera mangin mizo mipui te min kai hruai ngar ngar ani kha an kutaro rel na awm lai chuan anin vaivung ve ve a ham thatna chitin reng anin hai vur vak vak thin ani kha rolling ni kha hele chatuan ram anta na ni berome chuti kara role na chang lo zo ka anom chang chuan an party mi le sa te ba ka mipui nol pui ten ngai sak kan hlo lo chau ni lovin ham thatna lo don ve kha a theilo bur angani kha hei hi chan ber nia lang thin chu mani party mi le sa ni lo mipui minol pui te kha engatan ma an ti lo wanga ni ber kumsang ni somni pathum kum to pa ero mipui ten thil thar kan muin kan lo nei ta a chu AOB cho theory kalpela kongeng kema mithiam zok te ron khoma research base a malak na reng kalpuya ham thanna tam theyang ber pe galo ni ta ole pu editor tuna he policy anga kalpui mek tu kan sarkar nei mek kaldan thatak hi kumsom thum paria chuang te meu AOB cho theory chawa mipui te min lo kai hruai to thin congress party le MNF party te hian hriat thiam tumin an be ngai lo nge hriat thiam an tum du lo zo chu ti ni se mizo mipui te tia hian an til ve lo avani om ve bai ma son du zo khwa pu editor kalo in rol le loko MNF te hian ZPM hi an lo mangai hi kati MNF sarkar lai le INC sarkar lai te kha chuan tuman an na thoemo thil dang an ti swal po an soi sel peilowa an thil tia piang kha thave kan nga ya in thana lo hun le a in thlan do na meu chuan thil tha tia in ngai te kha tu te nemo vuak le na nan mang ta a ma se in siam thana hun om to lo an tlu thum tok ani ka tuna sarkar lai ro chu MNF le INC te hian an kal suan an hlawe moni an vil tha em mai a lomom lama ngai photangu o tok phot te se bai tanga pu editor ke don ti sia aizol hian du sangna chi bai ka buk mol mol che hei lamoi bulvel thing chu ki chun som mani meka zoram dar thlang aizol moi na tur malak na ti khailak tu ruat felanu bi van ram chuangi te kalo ngai san LP special report mu nom le ngai nom tak tak min hlui thin tu uwana te an re ta duang mai anin mu chuak nge opposition lamin lam kalan mangzong ni ta o nge an thoken oxygen min pe tuan lo ti kha dam lo oxygen pe ngai ten ram ngo lampan lowa dam do in lir an pan wang zong ni ta ang le kan hip khopi chu kan la nei ani che kang chu
opposition thi tur chalchang hian omze lo le mumal lo takin kan mi hming tha te an palai tir ni te poina lang zirtir tu nuar te kha ke kalo ngai ve dan mol taka tang chuan sarkar hian ban bek sela midang an thuai tur latamai se te kalo tia MNF hola kha chu MNF ru pu chungin mol mang takin nan nuar ni mai khan kalo hredewa ZPM la khi chu a funga tang MNF abi kin kong puya an thinki nok an lo chemvum na sa ema ZPM tan chuan JCB nen sumpuk chapa then fai ngar ngara ngai ni hi ZPM hi chuan leipo verdon se an verle tak takanga rob oil sky work po siam don se an tile tak tak mayang MNF khan fit khatal lei an ver manem kunga chung khan teulo za thak hei takani Puduoma kanchi minister zaom tak IPS wal nga ti ni kha kanram ta na thatura ria chu rik pui pop pop mai ro uire ma ni ni khatba kan soi pe hlei nem rei an sel lawang che tel hong po tui taka siam tur chuan akonga thuyang bokin thil thui takin ngai tua nuwa tha in ti cabinet thutluk na chu a tha ni mai NGO le koshan ho ron po tul ka tilo koshan le NGO member vekin ni tho an ai in hotel ngala ni mai Vanapa hol thar tur kota mizo namle ram tungding tu lal domati te hi tara cha kom na tuk don chomi tur chuan hoi sin le chak takin ZPM hian ma han la teun ole du to le photang a sei do chuan kan lo ning man thin don ti se aizol chi bai ule Tunlaya Education Department a seihlo tak mai school upgradation chungchanga kan hun tong hi keiniang duang chuan kan hret hiam phalo hle maya Education Minister kalta thu soinge dikanga anu nongzok tunami ti lek phei chu hrelo tak kanin ka hria ama ero chu seyatama ngai thlak turla tam sia karil ru hne zok thu hi karon soi ve mai mai tiang sarkar masa MNF ten an sarkar na top ton lama sikul khatizat an provincialize mai le tun sarkar in criteria sang sang manga an tea an te tlin zo lo te le finance te DPNAR le law department po pal tlang lova an lo ti mai te kha chu ke ni mithiam ni ve lo tan po adik don em ni o ti na ril ru chu om deu tin education minister masa zo gena zoi ke ni dan siam tu lawmaker ten kan ti chu department lamte chuan anzui mai turani ti zonga soi kha chu adik mai thei rualin a in thamlo thlak deuim o chu ka ti ve deu tin sarkar masa te khan provincialize an hlan kai te hi an du sakani chuan an sarkar lim khan tingen ti mai lo le an mani ve khan an bozianga tu nang hi ni lo mai tur an du sak em awanga hun top dona khatia tita an ni kha pum thiam har ve deu he tiang alo ni ta ka chuan thil ni thele thilom thei sang sang ngai to na alo lu lo thei lova a dikle diklo ero chu chunglama mi le an mani MNF ho tu te chen an ri ang MNF sarkar khan an manga in du sak tak tak ni ta se chu ngoi te u hei kan sarkar na top trep to a duangin an tan ma kan laman to don lova tu na tiri lovin in thlang photila sarkar na kan siam le hlau chuan namasa kan nei don nia an ti mai rinom chu ti lain ngai to na pakhata chuan he thili puang rupila kan sarkar talo hlau ani chuan sarkar tharin chinfil dan ron ngai to sela an chinfil tak le abul tum tu kan nia mipuya kan mak a thadon thova an chinfil thelo ta kale sarkar chak lo le nebzia mipui nang hrechiang don ani mai ti zonga politics bola man turin he school provincialize thil hi an ron voranga angai theibok ka thu top nan chuan tun ma te kha chuan police department le school education hi chu politics hrichhia kai velwa ngai ani thina ma se alo ni lo top tuna chuan department nok le corruption lo chilna san ber pol ani hial ta veyang school department te phei chu ama pola phei kha chuan ko ranu pa le rongbol tu tamna bera ti hial ani kha Ellen ralte angai nom thin hle mai
ole zin tlai ta na kan ngai thlak thei chu khati chin kha halo ni le ta a thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soya thuron tho zel turin kan han som thar le boka tin kan horop te uluk tlang le zual turin kan in ngen bok ani e Labung Chevela electoral roll hearing nei mek vilpui tu YMA shwai tu ten voter ID lem manga rola lu tum an man chwa te chuan aizola tangin voter ID lem chu siam sak an ni thu an soya mi pakhatin cheng sang ruk zel an choi ti an soe Special Intensive Revision Hearing nei meka YMA sub headquarters sung le YMA Tlabung branch shwai tu te chuan min khan lamthai tablabaka hearing nei tur antel puina a voter ID lem manga electoral roll la mingda lu mi paruk an man chwa te chu komzui ngalin an voter ID lem siam tu le sum an choi dan te chik takin an zo chwa kani lamthaya voter ID lem manga electoral roll ming lang te hi mi paruk ni in anzinga pakhachu Bangladesh lam mi ani awangin Bangladesh lama atlan bo man ni in kan thu don na chuan soya midang panga te chu YMA shwai tu te chuan komin heng voter ID lem te hi lam thai VC member pakhat nu puyanaw aizola khosame kaltlanga an nei ani thu YMA shwai tu te an shila aizola an mel shat hian mizo pakhat ming soin chumi chuan a siam sakni in YMA shwai tu te hna hian an soyani Tlabung branch YMA shwai tu te chuan zone JB zona changin hearing nei run puilai ani awangin mala chuk chuk thelo ma se voter ID lem siam tu laka FIR an thelu ngei tur thu an soya ID lem siam sak tu hian voter ID chawni lovin tribal certificate lem po asiam sak thei thu lam thai khwa a mi te chu a shil nia soin mizo namtan poitam tak a khoi to an rin thu le hetianga a thun zom zong zong te chui chwa ngei a chul an ti thu zone JB and shil lamthaya voter ID lem nei tu mi paruk te voter ID number hi an khwa a vote nei to te voter ID omsa number manga siam ni in voter ID nei to dik tak zok te chu electoral roll atang hian pai an ni a ID lem nei tu zok te chu roll a hian an omti kan thu don chuan soin hei hi nikum lama chang to in court hial khen pui ani thole police te po in an chui chian na charge sheet po court ta thelu to in court chuan thu buai hi ati top lai lok shi nia alan thu kan thu don chuan a soi lamthaya kal YMA sub headquarters lunglei shwai tu te chuan ID lem siam tu hian marpara le a che vela birth certificate lem po tam tak a siam thu an dong ti an soya YMA sub headquarters lunglei chuan hei hi angai thu takin atop thlenga ma la turin ke a pen zel don ti an soi bok YMA Tlabung branch ten he thil thleng chung changa ma anno lak to na chu hlu an ti thu YMA sub headquarters lunglei shwai tu te chuan soin an malak na zara chui chhun zom zel har selo tak ani an be sei thu po an soyani